Ya sanong kasuhabon, kumadati din sanan, ano humisisa ta kapod iswang sambayang. Kinarahingan asundo iswang kanya sorga, kung sikaw dat timpo dat kasuhabon na bayno insan pakagod. Kapag isisa ihay mayad tinumungan iti, um, ikalansanan dat alumi sa piramutan dahay, mantad dat kasalimpunan, gisambot papupusan at sambayang iti. Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Mabunas ako sa nang kaswabon, kumanatid ang sanan. Tumbayan ako dat parikatan kasari dati at kararayo dati kumakinorohingan mantad no dat panguhupan di siyo. Gisang kaswabon da bayan no nga kano to kakagod kapag yampay mayad kay sisan kabaktian po natalayanan. Bayan no duo no hopodomonom tadaw tulan ko limo hari Kamis. Panambarasan na po dati nga ay osado mantadidit panambarasan ko ni Hab. Papatumboyo kahaharan kumatulun da suway. Isay nang kudi tulun da suway ka. Ino pwede kaswabon di kanihab nga naritan dati dot sayra na pod patumboyoon tay ko man dati pawariso patungkusan dati ti kahaharan kumatanganak nga ino pa dahit ay lansanon dati ino pa'y tanganak idi nga ino pa'y ralan diolo nga osomok kumakinorohingan o miloyolo papatungkus dit pelayanan di pinaharod di molohing paingkan nagi kadaod kumaditanak nga iyolo na day papatilambos sidit ralan da pelayanan kumakinorohingan. Nga na imbulayan to kadharo nagiti tanganak ko otirik. Iya dihi kakitanan nga tudot na kadaw it aralani magano na dit kahaharani di molohing. Sayra da anu ako nindo ko mandiolo paindalano miagalid dit pinindalani di molohing kadaw. Jadi sekiranya po dit iya dihot ay kaboboyohon di tanganak sanong gitakon da tulun da suway ki. Tu ay haro hiot bidang kuasa harot kapasiti kadida malayo haro peruntukan dat kuasa kumade molohing gat isay na pohot man di siyo patahakay. Patakon tay di Elda Patin, patakon di Jebit, patakon di 05, teko takon doho nga haro kuasa ki. Tu isiyo pa'y ngigitit kahaharan. Nga kaswabon na bayno harakagut iso it milatakad imbulayan karay tilet ay papatungkus di kahaharan nga iti sawo ti karuhang. Jadi suway kay tanganak nga noroytan ni kadaod paingkukuron da ti sawo mila hinangkud patungkusan dat kahaharan iti sawo ko paingkuro. Ya sebagai kusay mano di patungkusay sawo no paingkuro marit iyo di ako na po sila padambokon da katumbayaan nga ino pa'y sawo nga akuri teko okoro ohak mantadidit kahaharan di kusay. Paingkuro ta kadiati. Jadi ilo na dahot ay kaperluan haro hidahit milo na pohom. Paingkukuron ng kuot peraturan teko aturan pengaturan diti kahaharan harta warisan dat
man oturod isuang di Adventist. Haron nagbagyan panambarasan lo nga osono ngida daharoy recorded ay wasiat kampeng-kampeng ka ilo na pagyaho di bacaan panatalanan lo nga ilo ngay nagilo ba nga anaro giya suway na dit wasiat kam nomor 1 iya ti, nomor 2 iya iya dadi. Saeno po da kaupo da papaharom may pohoro. Popondalid tanggung jawab kumatulon da suway. Nailanta kod iti napakahaharan iti nga iso itanggung jawab dot pinatumboy a kinorohingan kumadati. Tugas, iso a tugas okey. Tampinay-tampinay momogompi dot tadaw sabat ore tanimo tidi tadaw sabat. Ipinapatahak iti tugas muntok kapalayanan diolo ilongon di sawo diolo. Antakanda iolo na po sandiri nga kasapo da managuang. Komoyan na po di nga ait amo ti pintar kopi ay ti adi ka. Isuangget kapondalihan da tugas idi iolo na po nga kontok itaguangan da kinorohingan. Panatalaynan na po ti sawo nga amo miloh da pondolihan kumad sawo tandu. Nga iti na po nga asaro da umbalan mongoit ket kabolingkahang di tagayo kumad kaduo-duo diolo. Jadi iti na po tanggung jawab po tinahak ko kinorohingan kumadati iti kahaharan dati iso tanggung jawab pi agayo agat iya sebagai sawo husay mangigit ti ditugas idi kana pod iti nga ato kadadi dadamot ta iya na po nga kasapa kasari kasanggup pod mangigit ti ditugas nga kada may patumpolihay kumadi sawono ka. Kada may udipon no isawo dat ay mangigit ti ditugas idi iya no bagiya ka. Tu iya di irih na po paindalanan amo ti kontok ko itaguang a kinorohingan. Suway pondod kuno di ti kasimbogoy kamatog kuno di kasimbogoy simbayan kono gidi andom iya nakatudi mangurus sillet kahaharan tolo ka. Mungkin dat kono sihat kono di kokitoh kopiyo borosan pod iya dilah anuan no did mandat kuasa sawo no mangurus tu iso na pohot ay alasan dahiti nga dadamot ta iya na po nga masih sanggup da mangurus ti kahaharan nga kada na may patumpolihay, kada na may pondoliho kumatulon da suway. Ipi ay sawo no dadamot tat milo ka pa mangurus nga ay iya no bagiya ka. Kamoyan na padili tampinay nga matapot no kapihan iti no pasawo nga panulong isuang na padi prinsip panatalayanan da hilo nga dadamot tat iyati sebagai kusay miloh po papaindalan idi tugas kada ta ko po may udipon no isawo ka. Kangirak ti lo kangonduan sangulo na sawo dit atumbayaan kaumbal tokod popondali di kahaharan kumad karuhang dit okon ko atumbayaan da kinorohingan. Miampay da ginawo da sayra na pod iya di humano paindalano nga maydad kano manginsasamad di siyo atumbayaan dano kumad kinorohingan. Nga ay okon ni mo ti ko iya di ngay katutukan idi.
Okoniko komoyondet iti napasawo nga mila takod man suapay moy iyolo na po nga atumbayaan da kinorohingan. Haroy kantay ti di sumono komo na po nga iya na po nga sangulunit atumbayaan kuma kinorohingan, ino pa'y sawa no nga amo. Onuay no di kahaharan miyampay ginawo dat onuan kuno ponday siya ti atumbayaan nonday siya kinorohingan ti ko balajar nonday siya kitab tumanod don ti kebenaran. Ino pa'y ralan dati adi nga ay ato ko man okon ko iyo di horalan dati dat mongigit ti ko mangahak ti sasangulon da rumikat kuma kinorohingan. Okon ko maya dat kahaharan. Okey. Ay. Jadi sekiranya pod ay mongigit ako teko mangimbayat ako karuhang sawo dati na sekiranya akon kasangulunit isi sa katubayaan dati mangimbayat ako siya teko mongoit ako rumikat kuma kinorohingan nga akon kapawayaan di kahaharan. Sira na pod iyo di daralan nuhom akon nagid isay na koy lad gunoon na ginda siya hit tinahak no dot papaindalan dit ako piyon tokot dong kinorohingan. Jadi monto kilo karuhang ngai puji Tuhan tu ay ino pa'y kahaharani di nga isawo ikusay mangurus ikusay mangurus. Apoy siya kasonsog o man naginday timbalan. Ino pa'y timbalan nga isawo. Paingkuro marit ya digi, paingkuro kayo. Sapi katua gadua ko sapi timbalan gadua. Nga prinsip penatalanan na po diti nga dadah mo ti kusay isawo kasap siya mangurus nabagay kusayot woyo on diti di bo. Isiyo na mangatur paingka ka. Nga sayra dot ayso no di kagarason di sawo ikusay miloh nundod ay pailihon. Montakit isawo nga prinsip pakumudua diti moy do ino pa isawo di nga atumbayaan ni kadaud kuma kinorohingan. Sakirana pod okon ko atumbayaan da kinorohingan ni sawo nga no kadhilo tidak pantas mandati patumpolihay teko mandati paigitay ditugas da pinatahak ko kinorohingan. Ilo na di kakuan nilo dat ay ino pa'y kahaharan di nga patumboy on dati kuma tulun da suay pi nga harohot o kita dati kasunsudon monto kapulayanan da kinorohingan. Ino pa'y kahaharan da pinalasan da kinorohingan nga montok dat papaburu dat pekerjaan daw. Ino pa'y sawo sayra na pod man di siya pondoliho kuma tulun dit amu atumbayaan ayso o kasiyanan ayso tanggung jawab montok kot pekerjaan da pelayanan nga nunuh madi kamoyon da tiyo di ka. Nu kandoh dat ay simbar nu sayra dat irih na pa nga sugaton dat kinorohingan. Ay lanto ko harga hibos sidi minanahakot talenta modal tusin kumadi pakaraja daw hingga di dia 5,000 may di poin talango nga hapod 0,000 may netisa 3,000 poin talango 6,000
Isaribu ngono gili soko hingga dia ay sa di bunga ka. Jadi pengkuron dad iya dina nununda simbar ka. Jadi ina pohit kahaharaan da pinalasan da kinorohingan nga kada dati pondoliho, kada dati may patungkusay kumadit a momogompi om a papatilambus da pelayanan da kinorohingan. Iyati piyahi molohing dit tumbayaan da kinorohingan nga asaru tokoy matid papondali di kahaharan teko papatungkus di kahaharan kumatanganak dit tumbayaan da kinorohingan. Miampay ralandet ielo na padadi nga ay manuh da manahak kuma kinorohingan nunuhit kosongonuan da kinorohingan. Saira na pod miagalid dihot mandati paindalano nga ina poy tangana kidihom okon ikaw papaindalan di tugas diolod isuang pelayanan nga akon nagid minsadu ielo papainsadu det nunu day apatut tet parikoton kuma kinorohingan. Ay papasuang isuang gat kuasa rogon santab na pod dit tusin ikahaharan hinggad apatut na po nga man pagulio paindalanon isuang dat pelayanan. Akon ninangku ko panuhuan da kinorohingan dat iti napakamolahingan dadamot tet kasap po kasari da papaindalan ni dit harta da pinatahak ko kinorohingan nga mandadi lo aturo kuma tanganak dit ay siyo. Kada man patungkusay muntakit tanganak ki atumbayaan no kuma kinorohingan. Iti no po tanganak ko miagaliti nga ay okon ko papatilambus da pelayanan kuma kinorohingan. Suway ko ino poy tanganak dat iyo di nga haroh piya nga alambat jarang da haro ginau diolo da papaburu dat pekerjaan da kinorohingan. Ielo nagi kadaw nga ano kasikul isuang dat kainggaritan kabalingkahangan dielo kanud mongilo dan nununangku ay hal-hal lakareta suruga nagi piagalon dat hal-hal dom pamagunan. Wah, paingkukurad iyati tanganak iyati tanganak mantad ko painsusuay di dati katumbayanom onuan ko amo ko dia nakano ato ko di nakano suway gadi dia katumbayaan paingkura marihoy iya sebagai tanak kumaus ka kamo Edson Salumin kumaus kamo kumaus gisam kapatayon patay to ko nga siya mo intong santuru paramo ko nga ako numihad ka. Montok dati mulok patanganak borosan na pod iti balasan tahun nagi tanganak nga haro po ho kasiwatan dati dat manahakot kapoylan tu dondo nagigiatin na ilan dati iti prinsip panatalayanan takoy na ilan di tamu po. Jadi haro po kasiwatan dati popoylo dat right na poko harta benda paingkamo ti pangaturan dat ay isuang dat adventis kanto giyaki hodi. Sumusuway ko na po mantado katumbayaan
Sadia maklum kono det amo ti onuan det kahaharaan kah, tu ielo gia ih. Jadi itanganak nga sadia maklum no, oh ieu di prinsip panatalayanan. Tu prinsip na pula dilo nga iti na po harta benda nga dong kinorohingan, om gunoon dati det papaburu da pelayanan na kinorohingan. Jadi, ako na podi ko isi sa pasukan nud MU, ako na podi ko MU pasukan no, tatap nud ipagulan nud di bola nga ay sumap na gid di pasukan MU, pikira-kira iya diri boh, Liverpool na papasukan no pagulan no na pa nga MU. MU na papasukan no nga pagulan no na po nga Liverpool, iya dida nga ay okon no padi ko hiri ka pasukan det MU, papagul kadi diri pasukan no, dagia. Jadi yati na pod ilot ang ngokoro tanganak harupo ho kasuwatan dati manaha ko kapoylan kumadiolo det paingkamo ti prinsip kah, prinsip panatalayanan. Hali piad okon ka iri dasar rot mongogos diolod isuang ka kaimanan katumbayaan nga alansan to kod haro hitakuri det ikano mamusus diolod sakurang-kurangnya mundorong isuang ka katumbayaan. Nga paingkukuro tuho tawadi nga paingkukuro na ditit nongokolotaw no tanganak. Ano koylo iti prinsip, kurean ta kumadiolo, ngon nunda dadi sunuday tok paingkamo ti prinsip iti kah. Kasunuday no nagidi nga tumugod, kumaus, ako na timuli kah. Nga ay atapot na po ikatumbayaan no po suway, laid na ti prinsip wasiat diolod haro. Ay miagalot borosan ko na pala miagala prinsip wasiat maya iti saudara kita orang muslim, haro diolo prinsip hinggoh det sekirana pod tumungkus isay katungkusit kahaharan ikuo. Ako piada asukong nga iri na prinsip katumbayaan diolo, mau tidak mau sumukong ta kono po. Sekiranya hirih ta kod ay katumbayaan diolo. Nga masalah no pagyatit borosan ta kono pot iti Adventist. Tokoy no koylo. Ihod tapat nga bayno kung naging nakailad iti konsikaw jabatan panatalayanan tu pinapaharat ay programo ti iti naging iti manomboros nga iti naging nakailad o ilo ipamagya ka. Jadi tokoy da patut ta kumaus sakirad tako piaon nakahaharaan tu memang ilo prinsip daw, nga tako gyano koylo di tamu po bayno kaylay no gidi. Mano po di hit ay buka buku baru lah kah. Buka buku baru. Nga sakiro manahak toko nga iso nagi peluang got ay popoylo kagud di tanak boh. Borosan na pod ino pa'y tanak uhom nakasusuay hu gama disyo. Haro ho peluang no dirid paingkamo ti gondu kah. Nailan to kay itinupot harta bendam kinorohingan na sangano. Inapayaralan palayanan na kinorohingan nga paburuan maya iti kahaharaan disyo. Ano po di miagala katumbayaan tatihom ay komono po nga ako no mono kadung iti palayanan kinorohingan.
Paikuro diri tiadi hanteg yamuotom nukasyo, ih, tok harohe kasari et peluang tokod diri kumad ay monomborosi tanak nga iho nga arohyano kuno papaingat totoy agat mo titi, ih. Iti boros sa kinarahingan boroson to mo dati agat tokonod mangigit dahulu na gidi ngayon no pampayo iti kahaharan, agat kapiyo mo ti ritiyod, eh. Nga tumayano ko dot mayad jabatan panatalayanan, um, haron no inisiatif dielo dot mangiwaguh tay ko papaimagon iti labi pendo right ka iti wasiat, moy dot timpud-timpud ori ket nga ayso na dadi komun datid, "Oh, ayahay no koylo ka." Miagalit ti dondo, ih. Haro pay iborosan natid, "Oh, agyan na ilan mantad boh." Jadi timpud ori ket koylo tokonondom ilatanganak nga koylo nad paingkukurad issuangget prinsip wasiat harta benda kahaharaan ayso na da komondo kumaos gitu. Memang memang iyolo net aturan da issuangget SDE kando. Kakano nga yadi no ka miagalit hugam masuway kuno patumanod ti hugamam iso pod harata nga ayso mo ti anuno ka. Komuno po nga laid nilo yaw laid nila yaw papaindalan di prinsip panatalayanan. Patut na po nga harohid idati, eh. Komuno pa'y mogonon ta kopolo bo memang haro no. Oke, tilembus. Aya, kudu ditibay na to harot may sait. Koposyon di Yesus pinimpaw maya dat kapuahangon da ginawo di abantug amu lumansan dat haros hamuli. Hinggod paimpuli hi kaposyon daw amu namurangan da iso pia kaboboyuhon di karait dot kepentingan diri sendiri. Nununa poho tamodon ditit sawo suami nga kada na day siya popoylid iso piahot kasaduon di kabolingkahang kumadi sawo daw. Hinggoh dot magantob bisyo isuanggot pekerjaan pelayanan dot mogoit daw. Sakirana pod inapay kondolihan di kahaharani di kumadi tanganak karaton dit miagal dot tumanud kinarahingan na po nga kanu dot mangilad nuno kamoyon sakirana pod isiyo nga harati kapurimanan dat pentingkan diri milom momonsed inapay kinapondolihan da kahaharani di nga popolisak ki kapurimanan dat ay tamaha nagi iabing ngampun mantad ko popoburu nagi papaimagan dat palayanan da kinarahingan inapay popol la suruga nga manud-tanud daw. Tok agat ti pamalo gi. Komo napay kamolahingan iyati imolahingay it lobi pon ti tapa imangigit ti kahaharan nga sayra na pod inapahit kahaharan idi sakira patumpolihan pondolihon dati patungkusan dati kumadi sawo, kumadi tanganak, hingga momonsay diolo dot minsadu kumakinarahingan lobi
mementingkan diri sendiri nere tanda hitid ina pay popol la suruga nga tatap no dat manutanu dati i. O kita kinarahinganat nunu na patamodon iswangga ginawo. Om mangilad nunu tamodon di tanganak-tanganak ngai iati. Om ina pahit kokitanan dat a atum aisy orohian nga ay kanto okito miagalit nawaya andi Ananias am Sapira nga sayra da kasunsudon ina pay hukumanid di nga okon ko lobi kagaan mantad ko nunuy hukuman dat pinatahak miagal di Ananias am Sapira. Om ina pay tamodon dat mangudut da tulun nga yelo ngi kadaw nga mangudut ti kinarahingan. Sorohon no padatid ina pahit iman dat kaboboyuhon datid ikiduso nga katutukan na po nga kapatayon. Iati imo gondos di kanu dat manhakot teko papatungkus si tanggung jawab kumasawa kumatanganak iyelo na padi nga naudutan dorogon. Hinggod ino pay rogon nga puno kisangod dati. Iso ikinapondalihan na kahaharan okon ko mangingkuri dat tanggung jawab dati. Iati na po nga haro tanggungan dati montoki kahaharan di pinatumboyo do kinorohingan. Om nogi maya dat pamagampian dati. Om paingkukuroh pia iati na po tinga amati anuh dat mengampun tidak dapat dimaafkan. Om i tanggungan idi gisombo iati na po nga kaidu om papaguli kuma kinorohingan nununangku it pinatahak kinorohingan kuma dati. Jadi iso pakaguhot ay amaran warning nu jadi la amaran da don dusun kon ko nasihat dilo kon ko nasihat kon ko bilin amaran kapoilan ka nga kani ka kapoilan warning bulo gi amaran iso pakagu amaran kumadati det ay moy ino pohit pinatumboyo da kinorohingan ilo kahaharan nga kada dati may potungkusay montok idit popolom busot pekerjaan dorogon kad ngono posan detok kopio. Jadi sekiranya pod it tanak dati isawo dati oy lana dati okon ko kopi hunung kot ay pelayanan da kinorohingan om mano popolo pokod tok an tidak layak dat monorimo hilot ay titahak kinorohingan. Iyo di badadi kopilo. Iyo di bo kopilo posandatan kopio. Jadi paindalanon na di katumbayan da suway kamuan po nga iati kadaw nga tidak mustahil lamila papaindalan. Tu tamodon no padatim okon ko sebapot aiso okosianan dati kumadiulo. Aiso okon iko ato ko osianan kumad tanganak. Okon ko ato ko osianan kumadisawo. Nga sayra dat minomili iloralan da tumangkid iridi himi iyolo ibadi minomili did ay mada boh isiyo himinomili da mada kamun po nga ino pa'y kahaharani di nga haron na diri nga itana ka minomili dat mada ako holo ka ralan pa siya minomili mada nga sinumusway katumbayaan okon ikaw iati at apo patungkus nga itanak te kay sawo minagan keputusan dat mada.
Yaddi bori boh ki. Akon ko ato ko man patungkusay, nga sayra na pod minadait tanak ti kay sawo, maya di kaboboyhon daw, um, yelo isandiri dat minaganuh dot keputusan demada. Oke, jadi puji Tuhan tu ila nu po prinsip-prinsip ilo nga nailani dati, atumay anak udot mimpun da dendem milon na dati perhatian kumatanganak, kumakaruhang, atumay anak ud montak padi mi karuhang pairaw nga dadenda. Nah ki kanto gian mumanggi sawon nu, hende ki kanto mumanggi sawon. I sawon nu itandu nga, nah dia tugas kanto gia, denda na po iya suhun di sawon nu nga baeno nailan dia mo ti tugas sidi kanto gia siya, tu kasimbagoy pa gia. Nga piuhupan bagiat topot kapiyo ki, iri gian day prinsip po alumis kapiyo. Tu gadudu ada kau nga ay papaindalan dat pelayanan di ogirot kumah kinorohingan. Tumbayan toko dat miagal na nabora si pelajaran dati di tenut irogon nga monotosid ay paparatu dati monginsok dati mangimbayat dati gisombot ina padayat prinsip panatalayanan nga katumpalih dahil di siyo ada katilombos demaya di kinorohingan nga makiano to kunod kagarasan kumah kinorohingan makiano kasari to tutuduk ko kinorohingan moy ino pohit pinatumboyo iti kahaharan dat pinalasan da kinorohingan monto ko papaburu iti panatalayanan pelayanan da kinorohingan anu to ko mangigit anu kasari dati dat ay patilambusan maya da panguhupan da kinorohingan. Irih na day katumbayaan nan dati. Kano misis at tokod iswang samayang. Kinorohingan isong kagyan sorga kung sikaw dok so abo na bayno insan pakaguh dot nakapangimbulayahay maya diti prinsip panatalayanan hinggod ina poy man poy maguno nga irinit kano dahay papatilambos papa diti pelayanan pekerjaan montok kabantugon dengaran da kinorohingan. Nailan lagi dahay da isa kadaw prinsip panatalayanan montok kapatungkusan kumad karuhang teko tanganak nga iyala na pohom patilambos at isuanggot katumbayaan mangigit papalambos dit pelayanan mo. May nahay ahako gisambot kanwe hay mamuso sila tanganak karuhang dat atumbayaan kasari kumadia ino pohit paimpahan di katumbayaan dilo nga akon ko mantad dat ay mangimani-mani lo kahaharan nga pay katumbayaan dilo nga pay ngimpaw isuang galisino. Mayno ahako o insana ni tangumulahingay gisambot ino pohit ralan dilo dat mangigit papatungkus nagi mamiduah di kahaharan na pinatumbayo nu nga kopyontok di prinsip panatalayanan dit pinakita pinatudok no. Tadaw do bayno isuang buru-buruan dahay tindalanon dahay kaposyon kalidasan nga hara kasari panguhupan nu gisambot atibus yahay asimbayan hay papaindalan dat tugas-tugas dahay sa ninaro da tarawiti. Ampunan lagi bayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Yesus kasasarit orong
Oke, kongsi ko udah kinapdian payan dati. Kopi rubak to kakagod suabon na suwab. Haro jemputanku det jemputan ko na jemput na ngatan dot mantad dot Tanggilan. Isay na podo kayo kanu mampay dot sa dopon da suab. Vespo hom. Buli to ka sumuang got Zoom lah, haro Zoom, haro link. Buli sumuang daerah Tanggilan. Okay? Nugia kaisi Magadat kari. Nugia ngaran kopi di Magadat di bo. Haro hit nama lengkap kan tadi kamu Magadat di bo. Oke. Senang magindalan da tadau baino. Isuanggot buru-buruon. Kinarahingan miyampai kasari dati. Ino ko po.